Yebo, ingane zawethu impela sibona lapha nokumculi kaMaskandi kodwa baphansi ke South Coast ke kuyena kumjolisi. Ngingathi ke edibana ke naye insizwa ke yasi baba nangi uyena ke umbetshe. No trenda kakhulu ke wengane zawethu impela ke kulezi insuku ke emva kuba ke ethele ke induku kabi ke ucabashe ke abanye bathi usweet nokuyinsizwa ke esazi ukuthi ke zazana kakhulu phana ke endimeni ke yomculo waMaskandi ke makuza kakhulu ke ekukhulisweni ke kwamapage namagama ke wabo. Bafethu ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke ngicela baqale ke kuyona ke imbuso Sir MTV sithi nje musiqalukane channel yake wenza kulungile uciphize subscribe nawo notification bell cause thola zonke izindaba eshisayo nazo ke zitrendayo. Hange wengane zawethu impela sibona lapha nomculi kaMaskandi kuyena kumjolisi ngingathi ke ebedibana ke nayo ke insizwa ke yasebaba nanke okuyena kumbetshe. Kanti ke wengane zawethu impela nje badibana nje naye ke umbetshe. Hey bafowethu impela bese sonde lapha kuyena ke eyumbamba ke isandla ke umjolisi. Wathi ke yabona ke impela ke mfo angikubambi ke isandla ngoba cha impela kuthini kodwa ke ingoba nje ngisaba ke induku yakho otherwise impela kumanje na ke ngiyavevezela ngoba ke kulensuku ke impela ke uyayishisa ke induku bafuthu impela usho njalo phana ke yena kumjolisi ngathi ke bokuhle ke phana ke komnye kwemicimbi ke edibana ke naye kumfuka mbetshe naye ko trend kakhulu ke kulezi insuku wengane zakwethu naye ke ucabashe labona kumbetshe ke impela kwathela komshiza ucabashe impela ke sedla ke phansi amagalani ake wengane zothi impela ke injalo ke indaba ke beseniphathele zona sibona lapha ke izinsizwa ke impela ke zidibana phana ke emcimbini kokuhle futhi ke izixhawulana ke ekungekho unxa phakathi ke kwazo. Bafethu thina ke sembusile MTV bafethu sithi nje ake hlabe phasi ngetikolo sithi qushe idibana ke yona ivideo elandelayo.